Hello, everyone. I'm Poleeno Multimedia. So, say your first time on Obaha na wa subscribe to channel na na wa click the bell notifications and be anytime we post the video biano obenya straight. Shatta Wale and Beyonce nyom July 2019 na nyom yi ebe ye dede pa bebre ewo krom ha ene Africa ne wiase afa na nyina na ye pepepe ana amode video no aba abonten na video no ba abonten na ehun nsem bebre ene nkofo kase Shatta Wale kra no one Beyonce enhia na video no ntwahye na chroma key na omutwa no yeka chroma key a ohwem rofo no movies na behind the scenes na ye the green material bi asa omachi na omo ye omo actions also no omo wi a omo yi green free na akoyese omo real world and I say baby cry scene no omo de beto no sa na nkofo pese omo kire se Shatta Wale de no na chroma key omo etwa green screen no na omo de Beyonce ehye ehun se mebre na Shatta Wale e de beto dwa se oda government no ase ewo kwan stronko a during the corona season no omo bo anama na timi tu kwan ekotwa sa video we bulldog so den se mebre beto dwa pat anya no ho asem ne yebeka ne se oman ni nyina ati no ye president Nana Akufo Addo eto etiye na sei no kan o se Shatta Wale you do all abrana na posti Shatta Wale you do all hashtag king already hashtag black is love no Shatta fans no NJP SM for life is for life pa when a Shatta Wale who posting no so ba Twitter no be chere say Nana we a guy what you do all too. In fact this tweet there I'm keeping it for 4 more years pa God bless our homeland and in hashtag Ghana nti Shatta Wale person chere say tweet na Nana a tweeting there was screenshot here to her or a train 4 more years and I can't say me so 4 more years and then person chere say indirect no you vote Nana Akufo Addo for another 4 years because wabom ne homodin ye sana Shatta Wale tweet no all party nti etiefo we na yenya ya de bremo subscribe to channel no say na anytime we post a video bia no obenya straight ko Instagram page no so Poleeno_com ne follow ye that's bye.